Halo teman-teman, hari ini kakak mau mencari mainan nih teman-teman. Kira-kira ada mainan apa di sini ya teman-teman? Let's go, kita cari teman-teman. Ada di mana nih mainan nih? Coba kita cari. Wah, apa ini? Kakak mendapat ondel-ondel polisi nih teman-teman. Wow, oke, kita selamatin dulu teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana? Wah, apa ini? Kakak mendapatkan mainan ondel-ondel lagi nih teman-teman. Wow, ada ondel-ondel di sini. Ayo kita selamatin lagi teman-teman. Wis, sudah dapat 2 nih teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainan ya? Wah, apa ini teman-teman? Kakak mendapat mainan lagi nih. Ada mobil Tayo di sini teman-teman. Ada mobil Tayo warna merah dan warna kuning. Ayo kita selamatin dulu teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita ke sini teman-teman. Wah, apa itu? Kakak mendapat mainan lagi nih. Mainan ondel-ondel. Di sini ada ondel pocong teman-teman. Wow, ini warna peach sama warna kuning nih. Ayo kita selamatin teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Wow, sudah dapat banyak nih kakak. Kira-kira ada mainan apa lagi ya di sini ya? Coba kita cari teman-teman. Wah, apa ini? Ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, warna putih, warna abu-abu, warna hijau dan warna putih. Wih, banyak banget ya teman-teman. Kita selamatin aja teman-teman. Wow, kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke, sudah banyak nih mainannya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Masih ada lagi kayak, coba kita cari teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Kakak mendapat mainan lagi nih. Mainan mobil Tayo warna hijau dan warna biru. Wow, keren sekali. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, sampai jatuh teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.